Ovo se naravno tiče i migratornih kretanja, ali želim da vam kažem da naše analize pokazuju, analize urađene sa najstručnijim ljudima u ovoj zemlji iz inostranstva, da ćemo mi, što se migracionog salda tiče, negde 2028. do 2030. napraviti takozvani nulti migracioni saldo. Da ćemo imati jednak broj emigranata, dakle lica koja napuštaju našu zemlju, i jednak broj imigranata, lica koja dolaze da žive u našoj zemlji. Posle 2030. imaćemo veći broj imigranata nego emigranata, što je jedna od stvari koja može da pomogne u opstanku Srbije. Ono što je veliki problem i što se nameće kao ključni problem za sve nas, a vratit ću se potom i na političko rešavanje problema u odnosima Beograda i Prištine, to jeste broj novorođene dece. Mi nećemo da imamo ekonomsku snagu, smejali su mi se mnogi na različitim konferencijama za novinare, mi za 2 i 3 godine ćemo morati da uvozimo radnu snagu,